Juliani! Oh, what lang? Hello mga kawatlang, good morning. So today is May 10 and Mother's Day now karon. So among ginabuhat is nag-ready me of anything para lunch unya kay mga niya akong mga igagaw nga and akong mga auntie at uncle. So agad pa kayo mga nang ito may mga ligaw pwede po, pwede naligo dali. Icing? Agad pa kayo. Ha? Magbubuhat or icing? Dili. Mag-vlog ko karon sa Mother's Day celebration naman kay para nakoy ma-content. So yes. Among ginabuhat karon is mag-print me og lettering and then ibutang na mo pud sa cake. Tapos magsugod na din make decoration. So I'll see you later. Update ta mo if sa Okay, so stay put pa ka, wait lang. Hey, wala pa na siya natarong. Another yes, I do the baking. Yes, I do the cleaning. Hello! So, update sa mga gipangbuhat sa gawas sa balay. Tama na siya kung egg niya. Sayang tayo. And then, kailangan ko na ito kanina.
Kugyot, sige. Itong iyan naman itong kagalingon. Tan, bawas ito. Kanan, pangalan sa mahal sa anak Espiritu Santo. Amen. Dalay go. Nami ang tao pero na ay milk. Bibili ka na ng sa milk. Ay, oh, ay, oh. Lola, Lola. Lola, halisa. Ina-subscribe. Lola, ina-subscribe. Subscribe to my YouTube channel. Lola. Gapon, sudlanan niya. Ay, ako na. Subscribe to my YouTube channel. Sige na. Subscribe to my YouTube channel. Si ate na lang ay. Ikaw na lang ate. Like and share. Yeah! Ikaw. Modeng. Please test ate. Kana Wala na yung milk la. Sige na. Wala lagi na yung milk, promise. Gabi ka, Juan. Sure. Yeah. Mama ka, girl. Mama ka, girl. Mama ka, girl. Hi. Happy Mother's Day. Thank you. Ate, Happy Mother's Day. Yes. Te. Ay, gagalito na kwan. Te. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. Bye. Mga kawat lang. So, muna to siya akong Mother's Day vlog or Mother's Day celebration. And then, nakalimot ko og close sa vlog ganina kay nag-enjoy na me. So, hope you like and enjoy the vlog. Thank you so much for watching and stay safe mga kawat lang. I love you. Bye!